would leave things a little precarious for Germany. The Korea Republic. Let's see what happens between Sweden and Mexico. Mexico on 6 points. Yo, what's up, guys? Forcing a corner. Lucy over there. Main tubig juga sambil nonton bola. Rudiger is in there. Nimbrung, ha? Tak lama, cik kawan lu. Berapa sedang main? Ha. Dia. Halo. Kamu keren-keren lah. Itu siapa kau ada tadi? Bungetik kan lu dah mulai. Ain, weh, dah air dah. Striker mana? Itu punyamu, punyaku mati. Pemain Jerman netes darah hidung satu, keluar kecap. Dah nitik kecap mah. Jangan ni cuy. Aku. Baca dah set. Ngoi dan cik dah meng. Hampir. Dah lu kok. Nak patai doang. Patai doang susah sangat dia memang. Satu skot di depan. Ciong. Nyak dah tipu lu agak. Masuk Ozil tu.
assist. Lindelof. Toivonen. Malin. Patang kaki. Here's Ekdal. Augustinson outside him. One attacking element of the Swedish game, the left back. He delivers. Toivonen tussling up the back. And it will be a corner. Siapa jauh rendah aja aku? Hah? Yang dah hidung aja aku masuk lik. Over there by Jonas Ekdal. Germany defending this Swedish corner. A man light still. Apa bedanya ya? Room to attack it potentially beyond Ekdal's head. Werner away. Dah, dia nembak orang je pistol. Kampret. Dia nak mati dah. Just become ironic, it would seem. Whether he will be allowed to remains to be seen. Sami Khedira just went for a little trot there, a little chasing, I'm sure, after being left out. But they've played an awful long time with reduced numbers. Muller wins a free kick. Toni Kroos now for Germany. Royce, Draxler, Hector outside him. Bunuh ya bang. Mantap bang. Tolong dulu bang. Germany have finally made their minds up about what they want to do, and a substitution is fairly imminent. Hector, offside flag up on this near side. Well, long misfortune. Dah. Man's opportunity. Cook. Making an early exit after that unfortunate collision of boot with his face. And he'll make a good one. Real change of luck Dah bermain dengan Jerman je. is on. His luck has turned in the sense that he's here. There's some real injury problems. Make a major impact. Dah hidung bermain Jerman je. This is Forsberg for Sweden. Kenapa tu? Baru main lu mati kali. Habis you. Nanti mulai tu. Jadi sniper dia. Pantang lah. Klaassen. Dah tahu bagus. Mati. Bisa apa Enggak. Lengkap sudah ada. Kiri. Away by Kroos. Kanan. Ah tu. Wah. Mati Jerman. Gol, Sweden. Gol. Kawan detik. Habis. Detik. Toni Kroos. Kanan. Nyalakan dia bang kamu nang. Jerman kalah lagi. Manuel Neuer issuing the rallying cry.
astonishing from a man who's not a regular at his club. Tu ah. Wah, It is a tembak kepala. sensational pass. It came off Rudiger. Wah. Kira ada lawan tu. With half an hour or so of the second match of Dah, the World dah ramat dia tu dah. Cup, Germany Ramat jauh kali. would, as it stood, be heading for the exit 70 poll. meter. Brazil ni main. Tak main kau. Simpan dia simpan. Lakal lah main di Mexico. Tu ada teh. Mana tu? Mati lah kan. Nakar. Ah, tembak kepala. Ni kan ada Successive kat kampung. matches in the same World Cup since 1958. When Dua kali kalah. the second of them was a third Petang lah kan. against France. Mexico. Mexico. Semi-final against Sweden. Nampak. Berg running through. All the weight of possession for all that Tembak dia. urgent defensive action they forced the Swedes to produce in the opening 10 of Bola 15 kodok minutes. itu. They are behind. Nanti juga Gero. Tolong dari di sebelah. Lustig Kok said, diam? Belakang, lewat belakang, lewat belakang, lewat belakang. Belakang lah tu. Dah, lurus. Kanan lah tu. Dah lah. what now? Belakang. Tu ah, kanan ada orang tu. Luar. Apa yang jual? Kanan. Walah. Kanan kau eh. Kick. Kok pula bintang anjing? All the way back to Rudiger. Tentu dan jangan pikiran pelatih. Akalah simpannya. Oh, saya. Yang masuk tembak. Gundogan opening it Oh, aku ditembak siapa, Rul? Kawannya lah. Kimmich cross will drift behind. Ola Toivonen, the toast of Sweden. Got it under his spell really well, under pressure from Rudiger. It came off the defender. Simpan mana maju. He still did an admirable job. And that expression might yet go down as an enduring World Cup image. That's all that one. Lagi. Lang lit. Terrific qualifying campaign after replacing a man who was certainly not flavour of the month with the Swedish public, Erik Hamrén. Though he got them to the European Championship, a rather unpopular figure. Tidak bisa atau menjadi itu dong. Tak bisa tau. Ada yang sebetek lah, lama ya. Abang tadi kan nak nunggu pintu dia tu. Tu pintu. Perempuan lihat dalam tu senjata. Dulu. Did admit it's hard to keep the hunger and determination when you've enjoyed such success. They need every bit of that now. Toivonen in at the near post. Rudiger won the duel.
kamu ya bro, kamu dah. And you have to go back Tak sakit perut kau kucing. 38. Ha? For the one and only time the Germans went out in the first round of a World Cup after 2 matches last time. Wih. Last Nak time siap kau. Olsen Cepat. hammering his boot through it. No harm done. Back in 38 it was a knockout tie. They drew with Switzerland, then went out in a replay. Kimmich Strauss. Oh ni saya nak dulu. Ya. Bola Jerman tu. Eh. Al. Bagi nombor dia bisa ya. Gundogan, the substitute. Deflection. Deh. Also out of it. Oi. Second time as well. Mantap kiper. Following in. And it would not go in. Kiper bro. Draxler. Gundogan. Muller. Oh, and it's cannoning around the box. And ball given Handsball. against the place, I think. Kalau si wasit sipak. Robin Olsen. Who's always Sam. got a good figure tonight. Took the deflection, Munde. was able to get there. Strong hand behind him, looks like he cannoned on. Alah. And then somehow, Tu nak ke gawang pun ya. somehow, he did enough. But it was an agonizing moment. Muller unhappy, fury and frustration with It's everything at the moment. bullshit. Walah, tibus gol itu. Not come from behind to win in their last Ada orang bawah lah. Kabur lu, kabur. first goal, Germany. Ani. Had to go back to Ada orang lalu mukul Tom. in France against Mexico 20 years ago. The last time they succeeded Dia langsung jatuh dah. to keep any kind of control of their own destiny, really. Kalau dia jatuh lah. They need a win. A draw was better than nothing, but it would leave them depending on the outcome of the match between Sweden and Mexico. But perhaps that's for later. Here's Forsberg. Against Germany of all people is far from a comfortable lead if it ever is. Royce really fished it. Gundogan Larson there first, as he has been on a number of occasions already here. Oh. Boateng. Kimmich. Draxler coming in. Again. Draxler is penalised. Well, for all his great achievements, what an inquest he would face if they don't turn this around. First round exits of major tournaments are certainly not unknown in their recent history. The first two European Championships of this century saw them suffer
that unusual fate. We have to go back to 1986 for the last time they didn't win their World Cup group. Never mind, didn't go through. It's Denmark, the dazzling Denmark side that denied them back in Mexico. Ah, dugang suka cakap mana? Royce can't get away. Toivonen turns it on. That's a good ball for Forsberg. Cepat, tuan. They're certainly having joy in these situations. Beyond Larson. Germany live again. Ulang lah je kunci nak lah. Well, imagine what's whirring through his mind now. Better touch. And he might have become a legend. Kimmich. Dia kau mana datang? Muller. Tengok dia solusi dah. Mana dia tak lah. Besar mana? Boateng. Well, trying to catch Robin Olsen out. Iyo mana sih dia tahu yang ya. Everyone has to be alive and alert when he's around, but Klassen couldn't quite get it under his spell. He was slightly on the stretch initially. Hector able to intervene. Itu lah mana ya? Ya kalah dengan dia. Oh, deh. Almost Kampret. as we head into 2 minutes of added time here. Dia menang ni. Jadi memang ada lah. Korea apa? Sedia. Itu ada tiga. Dia menang Jerman Ronda. Draxler. Itu mana kita ya? Paul Kimmich. Banyak kita Well, just a minute, which every passing minute's going to feel like an eternity for him. Deanne Anderson Weh, di rumah mah abang. to get themselves to the halfway mark. Clarkson is going to get the free kick. English for Rudiger. Coba dah. Larson. Neuer has to produce a moment. In the highest class. An important save right on the whistle. Berg directing the header beautifully for that ball of Neuer. Classic Neuer stretch. Vital save. And Germany still just about alive. But they're in a desperately difficult situation. pada ni. The coolest Isu kamu main play. Udah ya, dua sekali. Could it cost them their World Cup place and their World Cup crown? Half-time, Germany 0, Sweden 1.
Pulang Jerman, pulang. Iya masih. Iyo. Tenang aja, kalau Madisnya bakal betah. Bukan bioskop, tapi klub ini udah langganan di CCTV. Dari mana nembak kok? Kita juga bisa nonton konten on demand dari layanan pada CCTV seperti iFlix dan Netflix. mana Itu ini langganan CCTV. Jadi bisa nonton konten OTT tidak hanya di TV, tapi bisa di smartphone dan PC. Dadah, aku pamit dulu ya. Dunia dalam genggaman. Halo, selamat malam pelanggan Indihome di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Mel sama dia dan sekarang saatnya saya mau bagi-bagi Itu hadiah habis nih. sih. Dalam Kabel, ranking kabel, Piala kabel. Dunia. Sebelumnya saya mau tanya dulu gimana tadi babak pertamanya seru kan? Semoga favorit kamu meraih hasil terbaik ya. Nah, sekarang udah siap buat dapetin hadiah dari Indihome? Langsung aja jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah berapakah skor akhir di babak pertama pertandingan Jerman versus Swedia? Sekali lagi pertanyaannya adalah berapakah skor akhir di babak pertama pertandingan Jerman versus Swedia? Nah, kalau misalnya jawabannya langsung aja jawab. Caranya kamu harus follow Instagram @david.promo Dekiknya. dan jawab pertanyaannya di kolom banner Twin Indihome Piala Dunia. Sertakan hashtag Indihome FIFA World Hai, Cup. terkait. Kalau yang win akan diberikan hadiah senilai 2 juta rupiah. Mana? Untuk bisa dilihat dalam bentuk cash dan jika pemenang Ah. dompet main di home, maka akan diberikan Ada. dalam bentuk top up 1 juta dompet main di home. Gila. Namun jika pemenang tidak punya dompet main di home, Aduh lah. diberikan cash Ngapain sebesar aduh lo? 2 juta rupiah dan jet ski menari. Jangan lupa Yuk, subscribe udah untuk gadget Anda. Go. Cok. Nah, Dima. Ang iyo lontong. Duo sinyak, duo sinyak. Enggak. Hah? Dah. Ini Anissa, fun and smart. Udah banget main game online. Untuk internet Indihome super kencang. Kalau tante Retno kreatif dan smart. Rasa kesininya Jerman. asmaistiganya.com. Astronot kecil itu namanya Andi. Dia suka berbagi nama favoritnya di Nah, sini. iya. Dan ini Om Chef Andi. Dia tuh nggak mau Andi, dipenuhi dari iya. pesan-pesan di internet. Oma jadi kesini kan? Aku mau langganan Indihome juga di rumah. Hei, 8 juta tadi naik besok kan. Wah, terakhir biasa itu tambah hari ya. Wah, lah. Ada sampai 8 juta. Bukan tarik dadanya deh. Awak dah tahu, awak dah pernah naik besok kalau menang kalian dari tadi. Tarik pukul tarik. Dikepung. Aku sengaja mau lagi. Aku ini belum pakai sepeda dengan sepeda ini boy. Yang belum kesemuanya tradisional Piala Dunia Indihome UCTV 1-0 adalah skor sementara di babak pertama yang mempertemukan Jerman dengan Swedia. Swedia ternyata mampu unggul terlebih dahulu atas Jerman dan Ayam, ayam. Hah? Kan bertanya jawab itu dulu. Sayangkan tim ini harus kebobolan lebih dulu di babak pertama. Kalau jiwa kan, kalau ke orang negara. Oh, tahu dia. Siapa nih becek udah ada. Dia kena percaya deh. Gimana? Terangan kita
aku je weh. Nak gepuk ke nak gepuk. Dah mati tu dia kan nak sama lain lah. Nyaman nak lain. Ni kalau hidup tapi gue. Tapi dua yang kemudian berikutnya sangat berbahaya. Satu menjadi gol. Betul, ini juga sebenarnya masih bisa diperdebatkan ya, betul kalau melihat bagaimana ada sedikit tarikan yang dilakukan kepada pemain Swedia saat menghadiri gol Jerman. Iya, Marcus pun sudah berhadapan dengan Neuer. Dan ini dalam proses gol kita lihat ya. Mason memberikan kepada Toivonen. 2 peluang dari Swedia berasal dari sebuah kesalahan. Ya. Ini elit football, Piala Dunia. Kesalahan bisa dikonversikan menjadi sebuah hal yang mengancam gawang. Dan ini dibuktikan. Yang pertama menang. Lalu kemudian Marcus Berg menancap yang hampir penalti tadi. Ini yang kedua, Toni Kroos passing ini diantisipasi oleh Marcus Berg. Marcus Berg berikan kepada Faisal dan Faisal langsung berikan kepada Toivonen. Toivonen cek menjadi gol buat Jerman. Gol yang menarik tentunya diciptakan oleh Swedia di babak pertama tepatnya pada menit ke-32 dan kembali Jerman sempat berupaya untuk mengancam gawang dari Swedia namun masih belum bisa dimaksimalkan. Ini dia sempat jadi kebelut di sana. Iya, peluang sebenarnya bagi Müller Muller ya. Peluang yang tidak dia dapatkan dengan lawan Meksiko. Kali ini dia punya peluang di depan gawang. Lagi-lagi persoalannya penyelesaian akhir yang masih lemah, begini juga dengan tendangan dari luar kotak penalti dan Waham. Betul. Kalau kita lihat memang di laga kali ini lebih efektif serangan-serangan yang dilancarkan oleh Swedia bahkan di menit akhir pertandingan babak pertama ini dia salah satunya Wah. Marcel Larsen dan heading dari Marcus Berg yang menyambut dengan baik di sana bola. Peluang dari Swedia yang pertama Marcus Berg yang didorong oleh Boateng, gol dari Toivonen, lalu umpan dari Emil Forsberg kepada Klaassen yang tergol cuma oleh Klaassen dan yang terakhir tadi servis. Sebuah efisiensi luar biasa ditampilkan oleh Swedia di pertandingan ini meskipun mereka tidak bisa terlalu banyak rebound serangan beberapa kali bahkan pada saat berusaha melakukan counter bola keburu lepas terlebih dahulu direbut oleh para pemain Jerman. Makanan Jerman sudah dibayar satu sejak melawan Meksiko. Mereka mudah mengalami persoalan ketika menang Ya, dan yang sangat disayangkan adalah bagaimana peluang-peluang emas yang dimiliki masih belum bisa dikonversikan menjadi gol oleh para pemain Jerman. Memasuki pertandingan babak kedua, apa yang mungkin harus dilakukan oleh pelatih Jerman sendiri memperbaiki hal tersebut? Ya, pada 15 menit awal, 20 menit awal mereka fokus masuk ke area penalti dan nggak dapat karena second goal belum masih dapat oleh Swedia. Ya lihat teman-teman lah dia. Konsentrasi oleh dan kebun termasuk Muller. Kalau lihat shooting dari luar area penalti Jerman masih bisa hanya 2 di babak pertama. 1 Gundogan, 1 dan Boateng. Kita saksikan ini adalah transisi jalannya pertandingan di babak pertama Liga. Jerman dan juga Swedia. Kita lihat ball position yang sangat jauh perbandingan antara Jerman dan Swedia. Namun kalau kita lihat hasil akhir dari babak pertama kembali membuktikan bahwa kekuasaan bola bukan segalanya. di 5 menit awal bahkan sentuhan Jerman sudah 102. Swedia baru 6. Oke. Di 5 menit awal. Ini peluang-peluang bagi Jerman. Lah. Tapi juga tidak terlalu banyak ya. Betul. Karena di akhir laga mereka agak sedikit frustrasi dan cenderung terlalu mudah mengangkat bola. Sementara yang duel di kotak penalti hanya 1 orang, Draxler. Werner hampir tidak pernah berduel. Itu menjadi kelemahan dia. Betul, kita lihat bagaimana shot-shot dari Swedia sebenarnya masih lebih akurat dibandingkan Jerman di sepanjang pertandingan babak pertama tadi. Dan yang menarik adalah terlepas dari betapa luar biasanya Mesut Ozil bersama dengan klub Jerman tidak memainkan Ozil sepertinya menjadi sebuah keputusan yang tepat bagi Joachim Löw di laga kali ini. Kami akan bahas lebih lanjut tentunya hanya untuk area football mania. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Hebat apa je seorang lah. Kampret nih. Semuanya, timnas lengkap di Best Moment.
Dedi. akses tanpa biaya berlangganan ke iFlix. Dan langsung tonton film judul paket. Jadi. Oke lagi Rul. Ini orang kita. Ekor jadinya. Bah? Nama tuh. Pasiennya kan masih Gimana, udah siap buat dapetin hadiah dari McFlix? Ayo, langsung aja jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Dia mau ke Jakarta. Aku juga Jakarta. pada laga malam hari ini. Ada. Siapa mencetak gol terbanyak ke gawang Jepang pada laga malam hari ini? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja tapi jawaban tahu via Twitter dengan mention @hotel dan hashtag McFlix Piala Dunia. Dan menang Wah, Bang Rep. ada wajah pergi. Piala Dunia 2018. Aku Ayo. Foto-foto. mungkin Aku tak tahu lah, aku tak tahu lah teman. Aduh, kok tidak pulang. Atem ada awak lu. Hah? Atem ada awak lu. Dia nak dulu awak tengah dia pakai lo. Hah? Dia mau malu. Pakai dia utang. Main aman lu bang. Takut lah. Ampret lah. Seorang ni habis buat dia. Ah, kak. Gigi aja. Indihome mempersembahkan channel 24 jam khusus Piala Dunia untuk Indonesia. Dengan kualitas Full HD, mulai 1 Juni 2018. Live Tangkap vlog orang yang tengah. serta video Iya. daily Tengkuk highlights lah. yang bisa playback 7 hari. Gaduh. Awak-awak tu. Mbak Ikram ni mesti nak. Siapa itu awak? Ambil dia jual tembok je. Dia orang mahal. Tak ada di dahi tu. Iyalah. Pasti dia. Kok baru ni. Dia dah lagi pun. Yelah ya. Cuba adalah tu. Anda masih bersama kami di channel Piala Dunia Indihome Music TV dalam laga yang mempersembahkan Kecil. Jerman dengan Swedia. Bisa game ni dah. Kan dekat udah game ni. Bisa game ni. Dia tak di dapur di kontek. Anak abu aku. Apa yang sekiranya akan dilakukan Abu oleh laptop. Jackson untuk mempertahankan Abu keunggulan apa mereka ya? sampai Ikan ya. akhir Aduh, kacang kan. Dan pasti menyadari bahwa Jerman akan lebih mencoba Kau punya orang suka kacang mana? mungkin akan lebih Bangsa bermain ni banyak pemain-pemain termasuk Mario Gomez. Karena itu saya pikir mereka akan tetap berada dalam situasi di mana Bro mereka bukan aku ni. nah mereka Kartu bro dulu. Hah? ATM bro. Nanti sedeki, bola makin sedeki je. efektif memanfaatkan serangan baik kalau punya kesempatan. Bati ni bati. masukan dari Hasan bisa menjadi pembeda di pertandingan. Robin Osland. Tak hadi dia bertanya tentang. Saya kecil bukan buka-buka. Dan bahan ada mana banyak ni. Ternyata masukan tersebut Ini kecilnya kelangan apa dah. Game lainnya. Aerial di area penalti akan jadi area yang Ini je. Sudah pulang untuk sampai sentor ke? Dah tak baca dah tak dah. kepada Anda petualannya dimanapun Anda berada kami ucapkan selamat menyaksikan. The most crucial second half of World Cup football for Germany. Probably since they stepped out in America now 4 years ago. Their World Cup lives on the line here. With one change in the first half, bringing in Ilkay Gundogan for the unfortunate Sebastian Rudy. Mario Gomez replacing Julian Draxler.
at the start of this second period. They seek to come from behind, having conceded the first goal and win a World Cup match for the first time in 20 years. Sweden not beaten the Germans in 40 years, not beaten them in a competitive match for 60. The semi-final of the 1958 World Cup. Muller taking the low road, and it was Lindelöf away. There's all kinds of suggestions that Sweden's reserves would be a little bit depleted by the illness situation, which they have to get through. Everyone is travelling separately from their base to Sochi for the game, in quarantine really. The play in Werner was in space, but away by Lustig. Toivonen. Kita semua itu. Really good guides it back. It's Werner now just playing off Gomez. Gundogan. Out to Kimmich. Muller arriving. Grand fist away. Lancang-lancang ke pulang. Bim. I'm sure we'll have got that mistake. Bikin udahnya. Bim. Werner's cross. Ah. Yes. In. There's the response. Podo Bim, podo Bim. Nice. Aje dah. Podo, podo. Yes. And the wounded. Gol, 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 gol. Bim. Kamu bikin udahnya, weh. Ini juga kan. Hey, don't worry. Hah? 5 juta Timur nang Jaguar. Ada turun tarik dah dong mana. Itu duduk. Lompat. And they are back alive. Jangan ajam ni. Indah, ini kecil indah. 5 juta tarik ladanya dia. Tarik ladanya dia. A draw. Ya lunya. Resuscitate their hopes. Ya lunya. Dia tak lain. But now this is a major test for the Swedes. Only finding Dia lah bawa aja dah. swarming forward. Close. Ah. And deflection just taking it to safety from Sweden's point of view. Ada. Tu ada. Kau tinggal ni. Ada. Close. Ini juga Cross. Now Kimmich. Tinggal. Well near post. Muller leaves it up. mana dia. It's crucial from Klaassen. Ini dia. And that's a German free kick. Dah ada yang parah. Lindelöf guilty. Okey. Ay, panas mana panas. Tu takut dia je. Manjak tu. Iyo, hati dah. Bawa Klaassen ke got it Oh, away. pelanci. Ada. Kimmich Yang dekat. Hah? fouls. Dekat tu. Kalau ini berapa? Ini dekat dia BBT. Sien. Yang niat yang jemput. Udah besar. Banyak lah. Ini pelan. Ini. Reza si. Hah? Reza si ini. Ini sebenarnya tadi kan yang ada ketahuan ni. Ambo ikut BBT dapat. Jadi dia jawab lepas lah. Ada. Wonder. Tu lain tak lain merekam lontor dah. Tidak kan. Baca kan. Mana? Apa itu mesti gua. Dia lah connect. Sudah cas. BBT saya tu. Senat tu Sudah sama Itu bau dah dah. Enggak, dia lepas lah. Dia lah baru kan. di champion. Weh. Gol je lain tak? One of the most Oh iya lah. goal scorers for Germany in recent years. Just tried a target on that occasion.
Bagus set dia nya. Kapan? European Championship for the Ini kan man with tokan an je. unarguable pedigree at this level, just like his namesake, the legendary Gerd. Awak ucuk ni. Tak ada apa tu. Siapa Ai siapa bila cerai sama punya. Si tongkat dompet siapa? Sak unyit. Ya. Dompet pak cik waktu bantu kahwin. nampak dah. Nampak ni tu lah kan pajak dia besar dulu. Dua. Satu. Foto. Bro. Saya ni penting banting. Sampai Terima tahu dia. kasih yo. Forsberg. Now here's Augustinson. Alah, bisa lah, bisa ni nanti. Automatic lah. Automatic lah. Muller, he was fouled, but advantage played here. Dia satu dah mana nak jalan tahu dah. Ya, gampang lah. Siapa dan jelek main limit. Ni orang Toru lah. Kunci lah. Swiss. Klassen. Dia memang nak pergi orang di Jerman. Forsberg. Ya, okey. Bisa dan telefon ke? Bisa nyopot. Now by Lustig, he's going to go back to the Ini kan dah bisa lah. card for Albion. Mana ni temu? Dekat dia ni. Alah, tukang puluh. The reason that Elfeld has seen his name taken, the first yellow card of the match. Langit ni lah. Wah, lama lah. Jerman. Get to the safe zone. Dia dingin. Dingin tuan. Jamin lah. Sama. Werner. Ada lagi dingin tu. Muller. Werner. Closing down Augustinson. Yeah. Well, Germany coming out with the old fire in the belly. Sampai mana dia? Lanjut ni. Marco Reus Kawan kan? was Tak. not Wajulah. Sergei Love one bit. Apa udahnya? Dah. Sampai mana dia? Mak. Oi! Ada Minyak dia letak dah tadi. Ya. He's proved that Captain ada chance lagi boleh. in the textbooks. Let's go. Vital goal Betul for lah. Germany. Sampai mana jalan mana macam buka mana dia. Dia nak kena budi lah kau lah. Ambok lah ke dia ni. Kamu dah ni cerita bawah. Itu tiba lebih bawah nanas. Makan bawang gitu. It's Lustig. Lindelof. Terus. Oh, dia disimpan. Draws Tentunya kita manjol. rarely hear what Germany see. Ya, di mana pun lah. It certainly wouldn't be the greatest situation. Tak ada. Go into the final group game, they'd have to beat the Korea Republic. Nak benda kan dengan macam ni tu ya. Hope that Ini siapa? Mexico can take care of the Swedes, beat them by a 2-goal margin, maybe. But Ini kalau lagi if they beat the Swedes, then the Totok pun susah kan. victory might be enough. Tu dah. Rokok jangan dalam. Rokok jangan dalam. Bunyi apa dan jumlah tu. Apa menang 20,000? Macam tu pun tak kalah 20,000. Mana ni? Habis. Macam tu dia mana je lah. Ni pulang. Ha? Ni pulang. Sarang tak kalah lah. Tak kalah. It's almost in trouble again. Selamat game. The annoyance of Marcus Berg in particular, who picked up possession. Sorted and adjudged to be the guilty man, and yes, he caught him, no question about that. Enemies ahead. Niklas dah ada lagi ni. It was stolen back Nama by nanti Ekdal. lepas. One from Toivonen to
chase. Boateng chasing it as well. Jadi Zidane sih. Kita main nanti banyak yang pindah juga. Tapi musim ini. Tapi saya tak latih dah nak. Nah. Karena sektor ancam minta. Hah? Karena sektor. Ya. Bagi ya jalan. Enjoying what his team are producing. Ozil main kau. Forced into a save beyond the Bagi apa? routine. Ada main. Pasti ya. Ya masih ada. It's building. Berada dah tu ke bawah aku gua. Costly Tak error. boleh bermain. Dia mana? Already done. Lain semua sih ni tak tahu. Kau tak ada tidak. Memang potong. Gundogan. Kimmich. Royce near post. Muller can't get there because Grandkist did. Wah, 20 minit, nanti 20 minit ini tekan ni. Cina boleh apa? Ya. Lagu Saripal. Injury time. Dah final tidak ada. Tak ada. Injury time ni golnya. Ya bahaya ni ada apa? Alat dah kami ni kan. Baru main di sini. Ini kan dah. Kalau ada itu bisa dimasuk tengah kan. Kan ni jago juga dia. Ini dah. Ini harus Pilih pantauan Ya, tu. dokar kar. Banyak wasit gini. Tak seorang di lapangan aja. Di 8 kau ada 2 bang lihat. Di dalam ada wasit. Oh lah, ingat terbalik dulu. Ya. Ini di belakang eh. Ha? Udah, cuba awak sudah makan tu. Payunya obin awak sudah makan. Betul pun udah dah. Nanti berbahaya. Ini dah ini. Awak jadi ada minggu lah. Biasa nak kerana nak ganti kan. Ah. And just Boateng's feet for Ah. a second, but here's Gomez. Tambah nak lalu di. Right. Itu sekar dua. Up. Tim warna kan. Oh, kirain lawan. Ya. Think back to that moment when he seemed to have a major opportunity at 1-0. All at the time it might be a moment they'd like to Jangan recollect. kalau ya. Entah. Lustig. Clarkson did well to hold off Kroos. Flipping it forward towards Forsberg. Rudiger. Kali itu dah. Betul kau ni. Jerman belum deh. Pemain Sweden ya. Ha? Bisa menjadi berita ya. Dia pula mencuba mintu dah dia kata budak. Tak tahu. Tapi mana ni tengok berarti buat jalan. Branca's favourite here. Toivonen. Larsen. Ball into Ekdal. Augustinsson's cross was deflected. Skop 8, skop 8. Or was it? Certainly appeared to be initially, but yeah, that's gone Germany's way. Gol lagi. Dalam bangga. Skop 8. Korea ni banyak dia mana ya. Ayo. Dia ada belajar ni. Menang kayak lagi. Pak. Tidak kalah. Cuma kemudian zaman ini kan. Ini kan antara ini mana? Ada bulan untuk orang. Dua skop 8 yang pas tu. Dia kalah dia apa? Di Meksiko terakhir. Nah ini mana di Jerman? Itu sama 3 peluang satu yang ini. Ada Meksiko lah. Muller, Royce, Situ lah, bos nak. Kimmich, Meksiko ada terus. Royce! Men, aduh. Gomez just behind him. Aduh, depannya ya. Well, they can't find the opportunity beautifully. Kimmich Ah. laying it on a plate. Ini
Kamar habis cakap. Jadi kau kamar. Tadi dah makan ke. Babe dah duduk marah je sana ni. Salah dah. Tak ada mana nak. Tak lagi dah be. Belah boleh orang perintah. But. Lima dah ambil jatah habis. Alah. Lima. Ha? Orang ambil dah satu-satu. Wah. Mana Amak? 5 apa nonton? Ya. Kita patch dulu. Boy satu tu nak ada pun. Lah berapa kali lope itu pemain. Nak mana? Mana ya? Itu tolong mana? Get to the safe zone. Lagi 2 kali jangan balik. Deh. Ni makan masa yang manja. Langit. Tembaklah. Jangan lagi ya la ilaha illallah Tuhan Muhammad. Abi BT dan deh. Abi BT. Argentina entar. Kita nak gitu mah. Dia ada tu mana? Mana? Tidak ada doa itu dah. Ya. Yo. You ada main di Korea? Ya. Ada dia sampai. Mana dia? Nah, dulu ni dia pun. Macam. Cik padanya kosong memang tu dah dalam kawat tu dah. Jangan kerja Argentina ni siap. Lah, bang lepas jauh le. Penting modal lah, kita tak wah. Apa nanti dah? Pas jauh mah, jauh mah. Kosong lah dia. Deh. Tik. Nah, kena sedih gawat ke? Kau nak jangan kat tu. Ni kakaknya tak ada. Kau pindah ke tu. Ni kakaknya. Get to the safe zone. Oh, bina maju-maju dah. Itu dia ni baik. Kita dah Bukan aja dia penyerang 4 kali. Deh, la ilaha illallah. Banyak mati skor mah. Ini ni sekarang golek kelenci. Kabin gua. Nah, deh. Senjak dah. Deh. Tapi kan saya nyetu dia kencang dari.
Jangan kau lihat ini tu. Melatih Konen, yo Marco Reus. Tuh. Down, sebelah kanan. Tempat darah lu, darah kadang. Ah, langsung. Cepat, gas. Mana minggu pun aja. Terus, mantap. Terus. Weh, tambah darah. Lah, Arah mati. mati tak terhormat. Jalan jauh.